Awan na pintas amasakbayam iti day niya alalaki, Dora. Iso sinamon. Ay ayatak ni Jose, tatang. Wala, ngam awan trabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukun na ngay. Mangan maturog langan. Gumagat to, tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kaakaasi ka laang itisidong na no kasta. Saan anatangkin ti ulom, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay, Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't day tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, gata niya ngay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasi anyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga min na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka, saan lang? Yak ipilit ti bagik ko nakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsinata-talatan, Jose. Katanya nga ron, uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat tiriribok. Iso atong palin talatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam nga agbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jaklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyaman nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madagkalanan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanon to ba? Awan lat ang mukaon. Sa nabalay taubing kapay. Kan napintas ka anak ko. Patsyak nga dupay tagarang gan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ne, si kamot gayam, Jose. Summer ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang ando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ijay-ex mo. Apanawam tumot laan. Teria, saan asyak tinangisina ken kuana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data. Kasano nga rujay anak mo ken kuana? Suportaram? Kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso amabukutan nak, Teria. Awan ka inagaw mo kanyak.
Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanya. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalinta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakkelak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanya. Apay ko mga ungtan na kakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka ken ni Lolak. Ha? Eh, katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam Jose, nga maging gayta pailat permanente a trabaho. Agtrabaho akto no may kasar ko ni Teriya, nanang. Kasano nga rod may kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo a kwarta ije putot mo ken ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitin danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur-uray di ta na pintas sa trabaho, nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapan kami ije probinsya itinobyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiamam mo nga wam may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. Santong makiamam mo. Uray jablesak ta ay ayatan nakmat janobyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam ti kayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teriya, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabahom ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anars, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabahom. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla na unag ti pampanunutan. Ay, problema kang Rodyanobyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay nga sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging gaita istambay ka pailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mang ikasar ijay nobyam. Anyat usaram nga ya bang ikasar mau. awan nga rod kwarta. Anyat mabalindangay. No kaya't na di sudat ag gasto. So para iti kasar. Ay, di ka lagbain iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dan tulad ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding. Ta ipakat ko yung abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho. Taga-playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Jak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper.
Siya ti mapaspasubo amang mangta diti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta diti kwartak. Ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awam pa'y trabaho na! Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Bay-bay am nga rodan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rodan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na eding may dito balay. Nakadekwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak na nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di dama dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi nga trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka agunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awata ka. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang ron, agsinatan. Takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Jak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano dayta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala lang. Jak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rodan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna ijay barang addamastra ka trabaho. Ne, adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang ti kadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata, Nana. Ay, este, manang, lakayak mo't ka na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak, Nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, Nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya? Ay,
Aggurigor nga min jay putot na kat ipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amangtad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana? Adan, ngam di mo agpawpawait. Ang malatawagak man. Sige, nana, urayak na niya tibagana. Manuayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga, Rod. At damot yun ti kwartak. Ay ganun gayam. Mga sawa ako ni Timabait, nanang. Anya, apay adaman na bulilikong maditan. Jack binulilikong, nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Iso, tayakin ko iti grocery. Apag trabaho. Anya? O niya, ready kan, Carla. Yamamukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta kaon. Agawid sakit din. Tanonyat ko na, tulagan tayong ti kasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat no iparang ti kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat ti kayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga kasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo lagayam mababaay. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami a-single. Diyak kaya't na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito, anday bagak. Ha? Oo, nanang. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam day ta babae ta traitor day ta tao, Jose. Apay nga min aya, nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw nay! Ngamin, kabit day di tatang mo day ta babae. Niya? May palagip-lagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide. Isungawan amom iti daytoy. Diyak lang bagbaga. Tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mangandak pa ide. Tanaglamang na iti dayta babae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom. Isa nagsinada. Mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Na ipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga iso ti asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinaan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balina ko na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita, Husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period! Pasensya ka ni ti Jarni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Kasjay tinapalabas. No, siyak. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyan ti kalaysata.
agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan do ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla, Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. kasano? Agsinat ang arod? Nakaluto kan, Aryong, lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Mangantang arudan, monya bakit? Ay na, nagbanglo mo talinoto mon. Umayam mo ti crispy pata si data. Ala, aggao kang arudan, tamangantan. Sige, mabit lang nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkon. Nay, hapay nga ipan mo iti na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ija amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay, ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Isogayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalod ang napasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti pada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakatan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak nakin kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatok nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan angam jay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat tikas ja klase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinan a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Marco, agreeing ka man. Marco! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kanidunang anak da dya susima. Wala lang.
Makalawasan nga inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Ah, Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngamday jay pay laang mo. Ammo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang ka nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pagapapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ng kaslawan pag naknakman yaw. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag na awan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang no kwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan ani Duna ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpet angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni Duna mo't ti asawaan ni Marco nga anak tano bilang. Saan mo't adya inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay Duna? Tulagan tayo ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason kaninanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong batar aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Isumot latta. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mo't adyak kayat na di amon niya nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang angam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdan na ken ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mo't. Basta, manjak. Ayabak nga ron ni Uncle Fredo Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa itubing ka, tadenggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpet ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan Makamu ka, basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ngag desisyon, hadinak matladenggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susi ma.
Awan mo't problema kini Duna. Tamo ti amin dito lugar tayo. Anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit apa dyan inanaya ti pakiasawaan di anak mo ni Marco Mat. Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pag kinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidina. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigid mo pala na taguram kinimon niya no daman. Ipagpagapom, anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aklabi iti buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan diti hostaw. Di tamo ilakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno napimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawaam ka raw, tani aldawi. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala, orahin ka nga raw din. Tama nga no di ka umay. Darasam ka raw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang aruden. Mayat matabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni Munya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dituyan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawat, aryaw. Ala, may baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga rudo na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da ita pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawan na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka munya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagapaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburias at tarak nanda. Boryas ngamat. Manok ti tarak nanda. Burias nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog ka gaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya,
Awan pa'y lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pa'y matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko friend, tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopusak. Anyan? Adayo, pa iti pa nagminopos mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo't nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, akayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atidug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino nga ititong palanta kadakwada? Ngay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure basit la ba nagpadakilin da. Huwag nga rod kasjay da nga tanaya ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ija susima. Kat jay mo't niya, inalami ija nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda kinatang ko ijay mall abestida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day ta iti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Syakti ba surot doon na? Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Syakti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tattao. Saan kumamanin aday ta ti pagapaan nyo?
Maday ti kasto nga raramidan yaw at napagpaboran yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Papananyaw. Kun, na, apay da kita nagado agar-garat yaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayon taddan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyat sang sangitam di tayo. Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yun. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pag-apaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay matitaw. Di pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Mawan mo pa nagbaliw yo, nanang. Ah, Diyak kaya tapat iti apo ko yo kat pagapaan nyo nga gabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko ta mo niya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpada ta. Awanon, di dan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad ma, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiren. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidan dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, anang ato ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima, abalayan. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok diti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak diti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumalumun. Kat isumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na.
Damagam tuman kit din no anya ti recipe na. Ni, apay. Diyo ko naan akong pitinsyaan niyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat na nang. Nakayon ano kayat siya. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damat tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na akas kanyak. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na, ah. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san dati order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto ngamin ti timpla na kahit. Ala, mabiit lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idikwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo na nang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaal lang ah. Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nang? Ti yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa na di nga ilako yaw. Sigsigurado pa eh. Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idaliman kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Adda ngamin nag-order ka, di ta kabangi-bang apuraw. Tay munay apang burger kumangkad. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan nyo, Uncle. Adun ti customer nyo diti basit a bakery. Kabalan nyo matanti manang daniti tao? Apay amang halaak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan atitang danak. Ay sabagay. Ang umure mga kailangan matiti para masahiw, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumigsabas sito'y bakery. Mangalaak to niti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mo nanang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak na rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, kapudpudutan na pailaang. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote Papanadero. Nalaing nga panadero ni tatao type. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Wan nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen atupul jay lakay.
Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay, tay kalutluto Agpili kalatan dita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamutan, Lili. Si kaman ti mayaba dito dakal nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga kalatan dita. Ta saan pa anay supaw? Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay utep. Jak gumatangan na, tamakabsog mo ti fritis mo. Ah. Itun maminsan man na gumatanga kanya. Ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto apangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manan nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apa ti kunayo, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo't ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal nanang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyan mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangan. Alaman maray, mapantaman nga raw. Nanyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado abistida, ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel ti kita da ditoy. Tanangina tilako da. Diya ka mo, amare.
Adeng, manungay mo tiki tayo dito iti may sangal daw. Siguro dakalan niya, tanangin na tila ko yaw. Adda 10,000 aki tayo iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang iti lakom ngay, nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita niyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napinta siguro dagiti lako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasango ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid nga. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Iso an naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay, tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay. Tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko iti online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam aya nga main. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga aramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngem quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang na practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mangyuf offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon, sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen ngam sa balilat tano da formal training yo. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray.
Anya nga jasok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso, ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan, nagdakulan jay apoy, ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapu ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga'y no saan nga'y marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya ngay nanang. Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuti nga kon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kit dia, tawre kas jeti nararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay suda ket ngarod ti asidag diti balay. Giovanna anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladen nyo. Wahan saanen anak ko. Agmula ak laengen itinateng, tasig sigurado pa'y. No idi pala kumaanag mula kayo, agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit dia, nakapaibo si tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo tana. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay, di insuro ka kuma. Libre pa ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuti nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yo kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Na nabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana. Lakwanda kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Nanang, anda ka dua kasi mangkoy. Ni Gina. Gina, ni nanang ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, anya kay kadi. Ay, Jack, amo ti sawat. Maulawak itikas na nga aramidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumratan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko na maong kasawa kayong tumad lang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kadayin nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan akayat na nga ipasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, italaan nga manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami matabak ng balasang ka. Iruam mong tibagim dito balay. Ta bumalay kan tumad din dito. Anya mo dagiti akaldiraw? Nagningisig?
Awang pa'y limpyo kada kayo kaldiraw. Nagngingisit kayo. Nene. Kasla kang ngisit ti gugot, di am-am mo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana, bay amon jay inayaw. Di na mutla kaya ti agpatulong na jay. Iso abay amaon. Di mo man pagpakitaan itinasaya at deje Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak deje a babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot deje a brain? Di ka man naagoy-uyaw pa kahit sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak deje a babaay para kini brain. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo deje ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamang ano lamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo deje a babae brain. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayatag tinobyak. Apay, anyat impakpakan na king kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na? Adayo tirik na kinkwa na, nangisit nga main. Tayo kumamot iba sa ritilangan ti ugali na nanang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak brain. Anya, batan dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakot nakapili matan iti nasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae, magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay matipinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldiro may. Hay, problema nga raw no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kayat nakadiday jay a babaeng agbalin a manugang. Hay, masuruna nga raw, tanagsaya at din ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga raw adi na kumakasasao, tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent a kaanakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbag am tuman di ka anakam kabagays. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Hay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino aka anakan na? Jay ngay anak di pagsusima ijay kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ija balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagays. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Mangantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday tati plataw, atong. Nay, kurang matindisplay a plataw. Upat tayo ngam taltalumat tinakaparada a plataw. Kit talo tayo talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, ti kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja, manugang tanong mangagla ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di babaay. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanon na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Nay, papanamon nga Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mangmangag mo kaninanang. Di ka kumamaupay, Wan.
Pasensya ka na. Sana bale, takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken urean niya't mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamabain ako dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayaw. Ijay ti pagnaadan ta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, maturog tan, tani. Narigat ti agpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, jay kaanakan mi amay diligken ka. Iso jay kumamot may bagay ken ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Hay, way nagawidan. Ngam simurot mo iji ka anakam kabagis. Anya? Hay, masurunak. Talaga nga daimpakan da iji ababae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawidan. Anya? Hello, nanang. O pingagsang-sangit kayo ngay mawag. Ay na anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-duling. Marigatan pa'y nga agsaw. Anya? Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. Sige, agbiyahe ak adagos nanang. Sige, agawid ka tayong kakitaan ti amang Brent. Talaga ka di asaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid iji balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, alda ka magayam ni ti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya atan Brent. Adda iti silid na, nakaturo. Anya? Inayaban ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak iti ayan ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. Anya ka madtang, tilararamitang. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglamang ta. Napanduga ka. Tilararamit na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Maaramid dati kay kaya da.
Kunaklan niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya kamot tinabakbakatan. Adan samot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini Brain, tanapintas ken napudaw. Saan akas itinubya na akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nga kadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana na saya at tikasta nga ibagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat, panaguyaw kan panagdilaw ti kasta. Sana nasayaat nga aramid ti kasta. Ket, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay, sure hit ah! Ayan! Sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasarenda kayon. Ay, wunantay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan niyo. Di ka agsinnaay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawak iti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka mananagan tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanyak nga agbalin aman ugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. nabanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiagin na. Kastalatan na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagang. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuam ko na. Kabagays, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't Kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngambigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Isu asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanin. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang maupilar. Ay, wan nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalakiro mo gayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngam lalaki rumot gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausim gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalakiro mo gayam di retritong kini Brent. Apay, amo kaya alalakero. Kas lalasingpet mati di nagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila retritong ngamin iya ka anakam. Di ka mamat agpabasol, Kabagis? Amok nga rodaya alalakero di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha?
Idi sininaanak ti anak yo. Jak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Jak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Jak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo kak. Iso nga inlimad ko ti amin. Jak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launa ta putot mo, Brent. Agpada kayo agwapo kan na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka la kuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Ken maysa, adan foreigner anobiyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Anya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, uwan nana. Nabayagan anobiyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man tinagwapo nga apo ko. Uwan nana. Ket pasensya kayon No jak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin nana.